laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وعلى جميع من استنى بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الجمع الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسر ولي الله سبحانه وتعالى أن تبدأ ونين الإسلام نيمة وكتجد نيمة جنك الله سبحانه وتعالى نيمة كل موجة نيمة جنك الله سبحانه وتعالى نيمة الله سبحانه وتعالى يأخذ سبمود بيد وقمت بالله نيمة الله سبحانه وتعالى سبر سبمود بيد جياد مكة أقول لك وتجيكم فرو وأكدكم يتيكم الجنة. من ذلك سورة مريم إليك خونم إفين يوتر له الله سبحانه وتعالى ذلك قرآن جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الله سبحانه وتعالى ذلك ودو الجنة منانة في مود الجنة تود يقول جنات عدن، والله سبحانه وتعالى سقر جنات عدن حق للجنات دي وفكروا الجنة كرمكم إماته محق للجنة دي ألا تجد يطبع متوهر حقنا في دم ورسائه كبرنا كهوركم وألا ذلك جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. هناك كتم كان بنجيلة إليمور ونسيون الجنة مما مهرك وأخرج الجنة دي حكم الجهر بمدامهم. على ذلك ونوم الجنة وفود بيد جياد مكة فود مكة دينهم دي عين إنه كان وعده مأتيا. وقال الله سبحانه وتعالى ننكو أرين بلاكته إمام السدي وما تقيته مأتيا كاللغة عرب وآتيا. على ذلك بناتك الجنة لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وناتي الجنة لنا تاندرتم دور حيوان بيتا سمكلا بيتاندرتم ستند بيتاندرتم كلكم متي بيتاندرتم كلكم يتيكم قل لا يسمعون فيها لغوا الذي ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. إن وودني بندرتم أفكا جنيما جدي الله سبحانه وتعالى إقني بكندر الجنة بنجر كيكي وقد يوتني من المدى نمج القرآن وسيوك لنجي تتجوني بين إفتي الجنة كد نكبي وننكي سني كعادنا أبريهن توكدي. ابن كثير ورسلنا يفير القرآن وماتي ولا يأتيكم أن ذلك بكرة وعشية ليوقعية إن كادنا ذات الليل ونهار بل هناك ضوء ونور. أريك أنك الجنة كنديز النور أديدو للسان سندسكم يين الجنة ودندو الله سبحانه وتعالى اكتري كيوتو بالإنسين فانين بكرة وعشية. ونون شاهد ودقلكم من الآية الله سبحانه وتعالى ذلك تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قولوا الجنة ونكم من رنسا جيا بأمن فانتو موبهن هنا الله سبحانه وتعالى. وكم بالجنة كذنا وكم بالجنة هيرتني وكم بالله سبحانه وتعالى سبي جيا بمكة بالقوانا الجنة وأن أتلك الجنة كاليدروك جيا بالله وعباد ونكون وقت العباد غير مستسلمون يكون جياد ذوق سوات بجد لناك الله عند تغناك الجنة تغاك في مكة. أما غير جياد الله سبحانه وتعالى نبي الجنة جمعون ردوني نبي ولري
ko kanke Allah subhanahu wa ta'ala fodinatugol ɗiɗo aljannaji. Sabu won ɗum par ce que ɓe gontini Allah ɓe golli golleji moƴƴi ko nafa ɓe ka aljannaji ton. Idan faala en wi'a e ɓural Allah ngal e dow jiyaɗo ko ɗo hatti. Par ce que raaya on ko oɗo wona ko yanganede campagne résultat on ko heɓugol aljanna. So wi en yetti Allah teddinirɗo en waɗugol e yimɓe handuɓe natugol aljanna hara yoni. Watta ndari oɗo aya e karmo goɓɓe firimo hadis selluɗo lari ɗo mo imam Ahmad filli hadis man kaɗo Abi Hurayra radiallahu ta'ala anhu wa arda nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki yirde adotonde natugol aljanna ha e mbaadi maɓɓe ndin no way wono lewru ndun ngemne ndu wi'a Badr ndiɓe jaldiri wono ɓantortani haynoɗa ndu lewru ñande ndu inna hande kadi ndu woni lewru tinnolu wono 13, 14, 15 ɗum lewru ndu jarte sago non ndu dayga nelaɗo maaki giral arangal naatengal aljanna Allah ko noon dayginitta ɓe ko noon Allah labinitta ɓe ɓe naata aljanna kadi tawa ɓe tuttata nder ton tuuta yanataɓe nder ton ɓe jittotako nder ton ɓe hartotako nder ton kala ko ɓe gollirta nder ton ko kañƴi ɓe memata ton filama ɗum fakkote piiji goo kala ko ɓe gollirtata nder aljanna ko kañƴe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki gooto kala e maɓɓe aɗeno mari sonnaɓe ɗiɗo hurul ayni ɗum nelaɗo heɓi ɓe happi mo kala mari sonnaɓe ɗiɗo hurul ayni nelaɗo sifi ñari maɓɓe kin wonde so tawi woni a ndaari tedduli maɓɓe ndin a wiyay mbuso koyɗe maɓɓe ɗen yani ka tedduli maɓɓe hakkey ko tawta yiɓe rawni hakkey ko tawta yiɓe laba donc a wonugol neɗɗo a sellita a naatoye ton kono taw ɗum laawol ngol jokkuɗa ngol ko ngol tañjiniɗa ngol asiranaɗa sa feewi e maggol a naatoyay ɗon aray moƴƴere ɓurande allahu subhanahu wa taala okkumanen sa tattike Allah subhanahu wa ta'ala ko sabu oɗo imanu sabu oɗo islamu no okki en o okkiri aljanna ko sabu oɗo kadi islam Allah subhanahu wa ta'ala yiɗiri jiyaɗo makko ngeli Allah mo yiɗa jiyaɓe e leydi ga o yeeto Jibril alayhi salam wonde ko ayo Jibril mi yiɗi kaarijo Jibril alayhi salam nodda malaikaji ɗin ka kamɓuɓe fof Jibril wiya kono yo malaikaɓe Allah subhanahu wa ta'ala no daala wonde mo yiɗi kaari onon kadi yiɗemo malaikaji ɗin fof yiɗa on tigi on tuma Allah subhanahu wa ta'ala bugo giggol on neɗɗo ɗon hakkunde jiyaɓe makko gumdimɓe ɓen hadisul laari ka sahih Muslim yani ka o yoɗi fi aya Qur'an Allah no dan nanode suratu Maryam إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يجي يقول الله سبحانه وتعالى يجي يقول جموتي الله وأنا بيقول ونتما مرتا فالير ونتما فيما بنتي ونتما منو دا هانيان دا تيجيدو ما دعوك الله سبحانه وتعالى ليس الله ونجاتي جمع Allah tafuɗo oɗo aduna sabantike mi wiruɗamo ɗo ni talando hay fuf nder ton fof ko kanko waɗi kanko jeyi ɗo kadi mo wi kadi o waɗay kadi kala ko faala imo wi kadi fof fiwi ɗo kaga makko hosata o regla fof o waɗa mo kala ka duwa ɗon tabaraka alladi biyadihi lmulku wa huwa ala kulli cheyin qadir si tawi woni oɗo yiɗima o wattiranima giggol hakkundeji moɗon o jonnima ko yiɗirte o andinima ko yiɗirte a wawi famude ɗum ɗo ɗum kay ko dokkal molanangal ngal yettirten allahu subhanahu wa ta'ala tawi ko Allah yiɗirta goɗɗo ko imanun wa amalu salih tawi enen ko ɗum ɗo woni laawol men ko ɗum ɗo woni golle men ko ɗum ɗo finanten ko woore ɗum kay ɗanotuɗen si Allah yiɗi yimɓe a tawai giggol Allah ngol ngol fatti mi way kadi wati neɗɗo kadi bewi ka aduna ɗo ha Allah waɗimo kadi wendu Allah wi kaari no mettanmi min e kaari men haɓi an kadi hara a heɓi golle watte haɓidu golle Allah ko satti yahata Allah kanko o démissionna toon haɓi kono jokkirɗa o wiyeɗa to yehi ha o yurmamama
ma yehi hande kadi o accanima ma hande kadi yon fuɗɗito jokkiro goɗɗum ngo yesso si ani Allah on tokki yata ha o démissiona ko ɗum hulɓini haɗorigol e Allah nande miɗo janga suratul masad mi heɓi tasa kuye seeɗa mi tawi ɓiɗɗo adam woto geru ha Allah waɗa mo honnu e geru hani Allah haɓon ndaɗe oɗo Abu Lahab nde kanko e Allah ɓe haɓuno ko seeɗa hawre nden fuɗɗori Allah dali tabbati yada Abi Lahab kamo ko ɓe wandi suratul wongol ngol ko ngol tippodaki nde wotere ngol tippor aya mataɗa fala wi'ay kalima par ce que yewtereji ɗi nande wotere ɗi joli Allah dali tabbati yada Abi Lahab yino ɗo ko fuɗɗorde aya ko juuɗe makko ɗen tun Allah subhanahu wa ta'ala haɗi ko juuɗe ɗen Allah haaɓi Allah halki Allah wi juuɗe Abi Lahab ɗen ɗiɗi ɗe halkike Abi Lahab juuɗe makko ɗen ɗiɗi halka fihol min par ce que lorrayno ɓurɗo teddude tagi e fongo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o lorrayno nelaaɗo ɗeɗo juuɗe makko Allah subhanahu wa ta'ala dali tabbat yada Abi Lahab juuɗe Abi Lahab ɗen ɗiɗi halkike wandiri ndu wabanti ndu ɓeydi wakkilade Allah kadi ɓeydi wakkilagol ɓay woni o ɗuɗɗini halkaade nde wonno nden o muɗum Allah dali wa tabba awa joni Abi Lahab o fof makko o halkike wono tawi ɗon ko Abi Lahab tun halki jawle makko e ɓiɓɓe makko kala ko mari ɗum fof hande kadi ala probléme o ɓeydi fijigol Allah o ɓeydi dartegol Allah subhanahu wa ta'ala Allah watti ɗum ma ahna anhu maluhu wa ma kasab ɗum gasa ɗiɗo fof piyi si Allah subhanahu wa ta'ala yahannamo haa ɗo o tuuɓi o ruttike Allah subhanahu wa ta'ala o acci lorrugol nelaɗo no gasa Allah muntayno ɗum ɗo fof watta mo neɗɗo aljanna kono o ɓeydi kadi lorrugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah dali fa yasla naran data lahab woɓɓe ɗo imposé ka famille makko sonnajo makko ummu jamil Allah dali wa mra'atuhu hammalata al-hatab fi jidiha hablum min masad gene o yehi ha ton ibnu kathir o maati oɗo aya o wi oɗo aya mi tindinani mo kanko wonde Allah subhanahu wa ta'ala si o desidi wonde nde fertotako mi wolli mo kadi wonde alqur'ana si yewti solo ko qur'ana wima ko wota fijir woni Abu Lahab e nelaɗo tawi galleji maɓɓe ɗin ko nokku gotum ko yayatto e tande oɗa nden daroɗa e tande oɗa nden hay Allah wi wona tawi yiite so wonduno duuɓi sappo e tati Makkatul Mukarrama bindi ɓe ɓe fondan ni ono Allah wawani ruttinde Abu Lahab o artaka l'islam e wole tawi Allah hollimo kawateji muwomenaaji kawateji ɗe Abu Lahab wawatano yeddirgol Allah subhanahu wa ta'ala no jeeya e muɗum yonde o wonino e ngeyka Makkatul Mukarrama Abu Lahab woni e ngeyka o noddi saabu jama o fof ari fi ƴawnugol Abi Lahab e kum ngeykum ɗon tawi simo ka nder ngeyka so bonti jungo wonɗo ka ɓaawo ngeyka so uggini ko nangay mo ƴawnamo ala ko makka etaaki fi nangugol Abi Lahab kala ko ɓe naɓi ko ɓe nangiramo o ɓeyda mutugol ka nder ngeyka ga o ɓeyde tooni jeppitaade haa o wiyoɓe towi ɓe accu ɗon ɓe nodduɗi sokoto makko Muhammad ɓe noddon ɗon waara nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ari ɓe uggini Abi Lahab to wi bakka o wiiji o ɓe maati si tawi woni mi ƴawnima ka ngayka ɗo a wi'ay la ilaha illa allahu muhammadan rasulullah Abi Lahab wi ko tongata ɗum ko mi yewtude ka sera ngayka nelaaɗo maati bakka aru ɓe fonti junngo Abi Lahab nangi ɓe puudi mo ɓe ƴawni ɓe darni sera est ce que ɗi yonatano mo wujja ko nafi ko jaɓira l'islam no yonno no ndaari yimɓe ɓen fof ni no ɗum ɗo wona on seede wonde Muhammad ko mbileejo ko on fof ronku ɗon waari fontani ɗum junngo ɗum na mere wat ɗum o toɓani l'islam donc Allah habidetaake si anndi hiɗa jokki gollal mettengal Allah jilto an démission wata tewto seytanu maɗa on tewtoɗa faale maɗa on ɓeyda sa ɓeydi Allah ɓeyday si Allah ɓeydi haa hatti o yiltitutaako ɓe yettomo kanko tabaraka wa ta'ala waɗɗinɗo giggol hakkunde meɗen e makko ndaare lannoɗe suratul baqara ayeje qur'ana arde ɗon ɗe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maati mi okkama ayeje ɓurɗe mawnude deftere Allah nden mi yamiri on janngugoɗe kay sakkitorde suratul baqara nelaaɗo maaki ko e ngalu
woni ngu ka ley arsi Allah sortide ɗo ayaji o hokkini sakkitorde suratul baqara ndaaru ɗo anda allahu subhanahu wa ta'ala ko giɗo julɗo konu feƴƴino hakkunde Allah e ɓeeɗo sahabaɓe nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam gina ka ɓe fuɗɗino haa ka landi allahu subhanahu wa ta'ala ñande o jippinno oɗo aya lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibukum bihi llah ko Allah jeyɗiɗo kam huuli kanko jeyɗeɗo leyɗele kanko jeyen ko hakkunde ɗum ɗo si tawi woni on suuɗi ko woni kon e moɗon ma on feññini fow e mum Allah subhanahu wa ta'ala nangitiren o hasba o yawma alqiyama sahabaɓe waɗi délégation ɓe ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi nelaɗo ko Allah pippinno kon e annin sariyaji dina fof meɗen towna si wona ngal ɗo yo Allah nangitirmin ko min golli kon ka kene o yaafanomen komin wondi kon ka ɓerɗe min wawata hoore amin ton nelaɗo ɗum maƴƴi ɓay sahabaɓe yewtide ɗum nelaɗo macce yo Allah wiye on goɗɗo wiyon on wawata on faala waɗugol wa bani israil yande ɓe wino Allah sami'na wa asayna min nani kono min sali min yeddi min wata wadde nelaɗo macce o faala waɗugol wa bani israil on tuma sahabaɓe wi o nelaɗo macce o wi'e غفرانك ربنا وإليك المصير ليه سمعنا وأطعنا غفرانك ليه ألا منني من جبي يوكا من يأخذ من بكات الجامع صعب من مولي ابن جرير الطبري إمام المفسرين وماكي بيت صحابات الريكونيسي عندي كل من ناني الله حبيبي تاكي فيارد فوكتين ليه بوتايكم متين دي الله كانكم مدون وصبتالي kono sahaba démissioni ɓe arti ɓayti ɓe arti allahu subhanahu wa taala toppini ɗeɗo ayeje amana arrasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmuminun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu bayna ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilayka almasir allah subhanahu wa taala o holli wonde sahaba e nelaɗo ɓe to ɓe gondini kono kono Allah watti ɓaawo ɗum ɓay Allah yiide démissioni Allah daali la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha ibnu abbas wi ngal ɗon ayawal ko montungal ko Allah fiɓuno kon karande to Allah daali la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha awa hande kay ɓay Allah andi on tippitike o fawata wonki hun kokon townata mo andi kon townata kon ɗum ko solintinta ka ɓerɗe moɗon Allah no andi o ala feere mum awa itti kanko kadi ko wanno ko la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat wonki hun kala no mari ko kum faggiti e moƴƴere woni e dow makkum kadi yawma alqiyama ko kum faggiti immorde boneji on tuma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jibril alayhi salam wi ko ayi muhammad toro jooma maɗa kala ko faalaɗa tonɗo ɗo toronoɗa mofte maɗa ɗen Allah subhanahu wa ta'ala fodiɓe e jaɓay on tuma nelaɗo nodde sahaba wiɓe wi'e rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah subhanahu wa ta'ala wimi jaɓani on rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Allah subhanahu wa ta'ala wimi jaɓani on rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi Allah subhanahu wa ta'ala wimi jaɓi wa'fu anna waghfir lana warhamna Allah wi fo mum jaɓi anta maulana fansurna ala alqawmi alkafirin Allah wi mi walla yo won fonetaki abadan diggol ngol Allah subhanahu wa ta'ala hokkata jiyaɓe makko wonde tuma ñande tawi ɓe jaggitali ɓe darti Allah ñande tawi ɓe yankinaniki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe jaɓi ɗiɗo décision ji Allah e hoore maɓɓe ara ɓe sattinaki ɓe salaki ɓe wi'ali ɓe gasata ɓe yettomo kanko tabaraka wa ta'ala duwanoɗe annabajo makko tedduɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo ɓurɗo moƴƴude ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi kon ɓurɗo moƴƴude kala ko yehi ka hoore leydi wona annabajo wona nelaɗo wona jinna wona malaika wona goɗɗum goo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah tagumo Allah waɗimo yeccuɗo kala ko tagi kon ɗum waɗi ko hayru man dabba ala tara ko kanko ɓuri moƴƴude kala ko yehi e hoore ndiɗo leydi duwanuɗen mo
ñande tawno o ari o wonani l'islam geɓal ɓurgal mawnude e geɓe ɗen ñande tawno o woni sabu yo oɗo l'islam yewtoen ñande tawno o woni sabu meɗe yani yo woni sabu fiyo en faamu kaɗo diina لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نراد فاني ان دين كان الله سبحانه وتعالى ولي لنك آية ورفعني إن كان مؤرك هبطو وأنني إن كان سبتين كان لرك إيوة نراد سكني مقتمع بلين وجمني بكدي وفاني بكادو دين وتفي بك وربي ولم توباو مكو بك وربي بسوات جلد هاي غوتو سكي دكاكو بسيوني كو بجنجي بيانا بك وربي بنلاد صلى الله عليه وسلم فننو نلاد فننو nelaɗo holli ɓe koyɓe joomiraɓe gande kala e maɓɓe mo ƴettuɗon gandal e muɗum jaɗe jonno misal sahabajo goto e ɗengu mum no yewta o wi ɗengu makko tallaktuki ila hin o wi ɗengu makko heeni accitima ha e dumunne kononi heeni yani heen ko kalima arabiya arɗo ka qur'an konngol arabu argol ka qur'an ngol tawata awa wata wiide ko ɗo tigi tigi kalmo ko ɓe sappi ko yiyete ko heeni ko konngol yaajungol paske ngol ari ka qur'ana e nokkeli heewde kala kangal ari to wayi ngol firi foɓɓu ngo oɗo sahabajo wi tallaktuki ila hin mi accitima ha e tumunne woni seeɗa o faalita ɓengu makko oɗo jooɗi o miijitoni minni mi accitiɓe ngon ha e dumunne o dumunne ko jelu ƴetti par ce que ko hitande ɗum ƴettan talan ka ko lebbi ka ko honɗum o naati hoore makko e masalaji andi ɓe nayi sa jokkali haqiqa ha haqiqa nangima anda a nangodiri e haqiqa joni o fala battade ɓengu makko ono tawi mo wowli konngol ngol laaɓanalimo o leyka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wimo nelaɗo no wuyli ɓe ɗanni tawi ko waktul qaylula nelaɗo no jeeya e sunna maɓɓe nde fowtinta hoore maɗa ɓawti oɗo waɓutu fana seeɗa wonete kon alqaylula est ce que jonde fana ton ko nande sofi ɗo ɓe beletono ɓe fowto seeɗa sahabajo o tawali nelaɗo heede mo hawji imo faala tinde ɓengu makko o yeɓe yiide oɗo sahabajo aboubacre siddiq o landi aboubacre woni aboubacre mi wi ɓengu an tallaktuki ila hini mi accitima ha e dumunni kon woni siro hini yeeso nan ko tan jelu mi habboto ɓengu an simi yiide e makko sahabajo tedduɗo on e ndeygugol gandal makko e mawnugol imanu makko aboubacre siddiq o ndaari oɗo gorko o wi sa wi tallaktuki ila hin ko firi aya qur'ana ko firi hinu ko aduna fof ande ɓengu maɗa yawdula e nelaɗo ɗaɓɓa nokkugo anñoɗo lanni hande kadi usalda on ha ñande aduna lan gorko kono tawi mo yiɗi ɓengu makko mo faala ɓengu makko ɗo ladde sa darni rewɓe aduna fof a darni ɓengu makko e nayi ko oromi faala tawi o faalanaki mo ka fondo makko yo accitu ɓengu makko o jomba goɗɗo goo tawi mo faaladde solution o jindi ha o hiije seydna oumar ibne alkhatab seydna oumar noon jaɓali landitede ko yuri ka seydna bakar siddique ha hande o regila yonti o jaɓali aboubacre wowla goɗɗum goɗɗo kadi landitomo ɗon o wowla kadi goɗɗum kanko oumar a yiide e makko yowti ɗon ko faalaɗa kono si ɓeeɗa sifiriyerɓe makko wuuli aboubacre siddique ma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yiɗata goɗɗo landitomo fi ɗum abadan o landi seydna oumar o wi oumar miɗo ɗaɓɓita landal masala kal islam oɗo masala mo mi ɗaɓɓitata ko ni o wayi mi wii ɓenga mi accitimo ha e dumunne wi'a ɗon ka qur'ana ko jelo ƴetti seydna oumar wimo dumunne arɗon ka qur'ana ko duuɓi 40 yaw fotoɗa ɓengu maɗa duuɓi 40 haran wondali en yiidali si duuɓi 40 feƴƴi si tawi woni allah no waɗi balɗe e moɗon hande kay ɗon wawi gollidugol o ɓengu ma kono ɗo e duuɓi 40 o ɗaganatima sahabajo ɓurti ŋañade ka feɗɗa tawi hari o maafite o heɓi sohla o jindi ha o yiide seydna ousmane wimo sa wi ɓengu maɗa tallaktuki ila hin mi accitima ha e dumunne seydna ousmane wi hen ko hitande timmude
yow habboɗa ɓe mu maɗa hitande a mematamo hitande feƴƴi on golli dey sahabajo wi hitande Usmana wi a goto mo hitande sahabajo wi moodi ɗum fof ko ɓaynena ɗum ɗani kono mi wata mbaɗo ɓe ngal hitande ɗiɗo ɗon ɗiɗi ɗiɗeji ɗo lan sonjude kawtal ngal fof ko hitande yittomi accumo o yawi yiɗi Ali ibn Abi Talib al abkari o landi Ali o wi Ali mi wiiri ni ɓe ngon ko tan jelu ƴettata ɗo mi wontude ɓe ngon Ali ibn Abi Talib wimo sa yiɗi hiinu ko haala arabu arɗo on ka qur'ana hiinu on omo ñallal gootal inde kikiiɗe habbo haa janngo ange ɓengu maaɗa wonti ɗon haray lanni sahabajo woodita nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo lanndi to mi ƴettay ko Aboubacre kon kaa ko Omar kon kaa ko Ousmana kaa ko Ali tawi ko wonnumo faala ƴettugol kono kamɓe ɓe waɗataano goɗɗum haa nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaka wona enen no wawɗen noon si tawi woni wiyaama ɗum ɗo ko diina nelaaɗo addii ɗum ɗo a wiya ni kono ɗum ɗa kadi ko diina e on diina kon goynɗa ɗon kono kon teytuɗa ɗum ɗon a ɗum ɗon mi tawno waɗeede min kadi mi waɗi annayi diina wonɗa kala ko sellali e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonata diina imam Malik ñande o yewno ko kabru nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum o maakuno ma lam yakun bil amsi diinan la yakunu l yawma diina kala ko wonano diina hanki tewno nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum wawetake wi'eede diina hannde si tawi noon goɗɗo waɗanima mooguma baari waɗanima o sensibilise haqqille maɗa ɗen a jaɓi ƴettu kono ñande yawɗa to a taway ko imam Malik yewti kon ko goonga wata wonde diina sahabajo o yeyotay nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo yiimo tawi mo hawji nelaaɗo maake ko wonɗum woni ɓaawo ma on jokkuma o wi nelaaɗo mi landike sahabaɓe maɗa ɓe masala gooto mo kala e maɓɓe wowlanilan goɗɗum nelaaɗo maaki noddu kala wowlanɗo ma goɗɗum ɓe ara sahabaɓe nayo no tummindira yeeso nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo maaki Aboubacre ko wondu wiiɗa oɗo hiin Aboubacre wi min komi wiimo ko aduna on cayi kanko ɓengu makko lannu nelaaɗo maaki ɗa mari dalil o wi ni woni dalil an wonno ka suratu Yunus nde Allah yewtuno fi yimɓe annabi Yunus Allah daali wa matta'nahum ila hin min dakmitiɓe haa e dumunne on dumunne ɗon ko koma o fira nelaaɗo maaki ko goonga ko Aboubacre wi ko ɓenni Umaru an kadi wiiɗa hiinu ko duuɓi 40 mari dalilu o wi hi nelaaɗo Allah ko daali ɗon hal ata ala l insani hiinum min addahri minani hiɗa fira ayawal ngal wiiɗa on hiinu arɗo ɗon ko duuɓi 40 e Allah taguno annabi Adama wallini lookol makko ngal ka dambugal aljanna tawi ɗum waɗaaka e makko ko ɗum woni hiinu mo wiiɗa on ɗon ko ɗum mi jaabimo wonde hiinu ko duuɓi 40 nelaaɗo maaki Umar no mari goonga ɓeni Ousmane an tawi dalilu maɗan ko wonɗum o wi ka Allah yewti ɗo fi leggal kamaro ngal o daali tu'ti samaraha kulla hiinin bi idni rabbiha leggal ngal ngal rima hitande kala ɗo ko mi siri hiinu on ɗon ka ñaawore dewgal yo habbo ɓengu makko hitande Ali ibn Abi Talib nelaaɗo maaki an kadi a wi hiinu ko ñallal gon toytuɗa Ali wi nelaaɗo mi jangi ka qur'ana ka Allah daali ko subhanallahi hiina tumsuuna wa hiina tusbihun mi jangi ka qur'ana ka Allah subhanahu wa ta'ala daali senede wodani Allah subhanahu wa ta'ala sanga niɗɗin ton e sanga wenno ton mi yetimo yo habbo ɓengu makko haa janngo o wonde ɓengu makko nelaaɗo maaki on fof ko won ɗon kon ko goonga nelaaɗo maaki ashabi kan nujum ayyuma ihtadaytum ihtadaytum nelaaɗo maaki sahabaɓe am ɓe hiɓe waywa goode kala woodere nde jokkuɗon on fof way kono noon ko sahabaɓe wiya sahabaɓe nelaaɗo ɓe wiyaade ko ɓen nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam watti jokkugol ɓaawo maɓɓe wona jokkugol yimɓe Allah bakaali toon Allah subhanahu wa taala ko wii jokke o nelaaɗo kadi ko bajje makko ko sahabaɓe makko ɓe feƴƴaali ɗon kadi hay waɗa kadi feƴƴanayɗo maɗon kadi kala kadi mo haldiduɗa e goɗɗum ngo ko tawata ɓe annda fi muɗum haɗa ɗum ko hakkude mo woni ɗum Allah dalika qur'an am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi llah ka onon won weɓino associéɓe ɓe kafiduɗon ɓe tawata ɓe shar'inayno on kadi ɓe shar'inanayi on piiji ka diina Allah ko Allah annda fi muɗum donc ɓeɗo sahabaɓe tedduɓe ko yo yiɗuɓe
ko yen jebbilanoɓe ko yen du'anoɓe ko yen yowtu fi maɓɓe kala ka tummondira andini jama on ko homɓe wonno ɓe ɓeɗo ko yimɓe tedduɓe ɓe Allah subhanahu wa taala tagi Allah daali fi maɓɓe kadi ka Qur'an radiyallahu anhum wa radu anhu wonde Allah weltanike ɓe o waɗaniɓe kadi ko ɓe weltorana Allah subhanahu wa taala si tawi woniɗa faala andugol ɗum ɗo kadi tayeɗa yimɓe ɓen tun wakkilo janga siira sahaba janga suwaru min hayati sahaba ma janga deftere mi wiyeɗo rijalun hawla rasul sallllahu alayhi wa sallam ande ɗum ɗo wiyete sahaba arana ya heɗo woɓɓe goo ko ɓe yewtotama fi sahaba ɓawo yettugol Allah tabaraka wa taala duwano nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam duwano ɓeɗo sahabaɓe makko tedduɓe ko siɗɗo yewtiri ɗo ni min yewtere anden yani komi mari komi fewtina oɗo jeunesse mum suti yeeso an ɗo ɓawo karmokoɓe tedduɓe yo Allah subhanahu wa taala waɗu barke maɓɓe waɗa ligganɗe maɓɓe ɗen ka aljanna coggu natugol aljanna yawmal qiyama sabu hiɓe gari hiɓe wakkilani ndiɗo leydi hiɓe tafude ɓiɓɓe worɓe yani ko gollana l'islamu e ndiɗo leydi mi toronoɓe Allah subhanahu wa taala haqqirde kam yandi ɗon moƴƴere yo Allah subhanahu wa taala hokkuɓe e haray ko fi birrul walidain mi faala ƴettude seeɗa e tammum on yaako ɗon accon hakke nandi ni wi ka tooli ɗon ɗo ɓe senni ɗo e 9 heures ɓe noddila wonde kamɓe ɗo ɓe hewti gaɗen minni ɓe min kadi mi aroyay fawti fana on inchallahu taala si tawi ɓennuga ha joni hara ɓe ronkino wayni jeeyay ka hikma min kadi ɗo ka mi raɓɓinɗinata yewtere nden seeɗa mimana fiwata ɓe ronko ha feƴƴita ka ƴettugol maako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hayrul kalami ma qalla wa dalla ngol moƴƴude e konngol ɓe ɗo ara konngol hengol fanɗingol tindini kadi ngol mari objectif a mari objectif ko hewlana ɓe haajaka ko wiyete kon julde ɓe haajaka hay worugol suumaye mi falta yewtugol taw ko fiɓeɗo sukaaɓe julɓe jaɓuɓe oɗo worugol suumaye jaɓi daragol qiyamul leyl jaɓi waɗugol ɗiɗo naafilaji salatu tarawih jaɓi yewgol ka juulirdaji kono tawɓe westidi e toɓɓere nde tawata gollal maɓɓe gattata ɓaawo may wiyete kon birrul walidain ɗiggal ngol yumma e ɓen so woni neɗɗo faɗi nden ɗon toɓɓere yo anndu o faɗi ka l'islamu ko ɓuri mawnude waɗugol jihadi fi sabilillah nde suka ɗoftoto yumma makko e ɓen makko himo mari baraji ɗum ka l'islam himo mari moƴƴere ɗum ka l'islam ɓuri so waɗɗike kaaba makko o yehi ka teren jihadi o soppindiri e heferaɓe ɓen haa ɓe taƴimo dande nden o maayi ton an yawɗo luttika jihad tawi a famondira e mawɓe ma iɗa mari landal ngal landinteɗa yawma alqiyama daari ka qur'an suratul araf nde Allah subhanahu wa taala daaluno wa ala al arafi rijalun worɓe goo ko darneteɓe ka hoore araf yani on ko fof wonɗo hakkunde natugol yiite e aljanna fof wonno hakkude ɗon ɓe landi oɗo sahabajo tedduɗo ibnu abbas ɓewi ibnu abbas oɗo araf mo Allah yewti fimum ka qur'ana pourquoi makko ɗon fi honɗum Allah waɗani araf ko wonɓe wonoyta ka pon ɗon ko wonɓe woni ɓen worɓe ibnu abbas wi mi famali e aya on si wona ɓiɓɓe worɓe yaltunoɓe ka galleji mawɓe maɓɓe ɓe yeeɓe waɗe jihadi fi sabilillahi ɓe wara ka jihadi te jono ɓe yaltayno ɓe waynodirano e bir maɓɓe ɓe maɓɓe ɓe maɓɓe mawɓe maɓɓe ɓe nanani tun wonde ɗiɗɗangol luttika jihadi andi no weli ha ko woni mawlanaɗo kono so tawi woni ɓe wi sattede wonde a yawno jihadi a waynaki ɓe a maayi ton on question ɗon Allah ɓeeɗa golle maɗa ɗen tawa fotidata haye gooto moƴƴere ka Allah ya ha natugol aljanna malaikaji darde ɗo ɓenda attention gonuɗo ko ɓe wonoyta ka araf ɗon hakkunde yiite aljanna e konngol ibnu abbas rahimahullahu taala sukaaɓe njelo wakkili hannde miruuji allahu subhanahu wa taala tawata nde ɗo toɓɓere yiɓe yeggitindi tawata woɓɓe maɓɓe no taƴondiri e baaba e mum ma woɓɓe meɗen no taƴondiri e yumma mum ma woɓɓe meɗen duncanamawɓe mum hay hunde si wona lorra ñande wo ñande koye taw hara police no arani biro ma jibinɓe ma new ma danki ma lawi ɓe ka gendarmerie ɗum ɗo an ko ɗum ɗo gaynanɗa mawɓe maɗa an ko ɗum ɗo gaynanɗa mawɓe ɓen ma ko a suka diina naam ko a suka diina kono haaju maɗa yanatama e jonnitugol mawɗo maɗa teddungal e jonnitugol mawɗo maɗa ɓural
e anditangol mawɗo maɗa yurmemo a wakkili nun diina kan ha a jokki sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko reɗa yeggiti nde ɗo toɓɓere ɗum ɗo ko fayre molanede i ɗiye sikke ɓeɗo sukaɓe kamɓe anda diina ɓe yata waju tew ɓen fimaɓe alaka worede mo daari ko ɓen non kam woni ko wadde mawɓe muɗum tawa e hunduko wawata wowlo ɓe andale wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki hadis aljazau min jinsi l amali kama tudinu tudani wonde golleji ɗin koɗi yoɓirteɗi yani ñamande nden yoɓirte no nde ñawlora non aljazau min jinsi l amal joddinin ko e mbaadi golle ɗen hettata kono ñawlinirɗa o ko non hettirta e leydi takkolagine ɗo weɓaali ko waɗi toon ko journuji maɓɓe ɗin publie yaltini ɓe sifano on fii muɗum suka gooto no jombuno sonnaajo o jombi sonnaajo o wonde sonnaajo on e galle tawi ɓe hoddi e étage nene makko nawni o addi yumma makko ka galle ɗon ka wondi ɗon e ɓengu makko hani sonnaajo si tawi woni o boni ko aɗoto haɓangol makko nene ma sonnaajo si boni ko aɗoto haɓɓude taw ko waɗa taw premier ennemi makko ko biro ma an jombuɗo mum nene ma taw o ƴettata taw gaño ko biro ma ɗo waɗta rival balli heɓaali siina ka galle ko yumma ma waɗta siina ko yumma ma o yennata yumma ma o bulɗoto yumma ma o ɗawata yumma ma o worata kongoɗo ñawa ko gawta ko yumma ma siɗo weldi onon ɗiɗo ko yumma ma o haalta be mum oɗo yumma makko nawni adda ka galle makko o wondi e yumma makko ɗon haa yumbiraɓe feeti waydi tonnaajo on feeti te tonnaajo on immoto jemma o sonka hakkille ɓen dérangi sonnaajo on o noddi moodi makko o wii mironka ni ngene ma o sonjata nder galle ɗo suɓo piiji ɗiɗi yo yumma ma yaltu ɗaɓa ka yumma ma wona fewu maɗum min miɗo préféré mi yalta mi haccide yumma maɗa gorko on tawi imo yiɗi sonna makko andi si tawi woni ko wiyete kon faale ardike haqqille haɗa perdi ko ɗon fuɗɗi ñande tagi an wona haqqille maɗa ɗen ardi faale maɗon ko ɗum nela sa sallam maaki kala neɗɗo mo haqqille mum ɗen ardi faale makko on yo ɗow haɗa on ɗo yo anndu mo moƴƴi ɓuri malaika ka Allah subhanahu wa taala kala kadi mo faale ardi haqqille muɗum haɗa bay ha immuji ɗi no ɓurmo marde valeur ka Allah ɗimo mumteji ɗi pey e baali no ɓurma marde valeur ka Allah o wi ɓengu makko ala kami waɗa nenen ko kamɓe jibbinilan kamɓe ne'ilan kamɓe dankilan hay komi punew ala kami waɗa o yombira o sunnajo ngawa indi min mi haɓa ni mi yehi koyni an kadi ɗon a yaata fewu aymi ma yey ɗon piye mon piye a yaata nene a yaata mi wondi ɗon andi woneji ɗiɗi hawtondirta ñande go ɓengu makko weltinimo ha o welti wiide andi kon ɗum waɗantalam gorko wimi enda o wimi faala ya wallan o yumbira o yalta ɗo gorko wi ɗo ñeeñi anni ko ɓe jibbinimbi ko wonko ɗam marɗa feere no ippiɗen ɓeeɗo ɗo min kadi wownu kala ko wownuɗa ɗo mi tawtima tawi yumbiraɓe ɓe sonki ɓe yalta ka étage ɓe yaha dow ka étage dow 7e étage ɓe daro toon ɓe sonka legu makko wi a wata accude haa ɓe hewta dow to yaha duñaaɓe ɓe yana kaa ko goɗɗo annda e min jemma ndeñelde jemma yumma makko sonki ɗogi e ƴawi dow toon gorko ngo yalto witir ɓaw yumbira on ko bogiimo sonnaajo o yani o maayi ɗon allahu subhanahu wa ta'ala yo o warrata noon wontaali seeɗa nawnaade ko sonnaajo o nawnuno kon arti ɓiɗɗo gorkon kanko kadi o nawni tawi o nawni o wondi ɓengu makko haa e tan ɓengu makko tawi denata wondi galngal feetere nden no ɓuri ko nene makko feetuno kon sonnaajo mooɓi kala ko woni ka nder suudu yalti yehi accidi gorkon tun e suundu gorkon ko ɗon ko woni ka suudu ñande goo ɗengi jemma o dogi o yahi o dari ka nene makko darino ɗon accidi ka leydi o accitani hoore makko o yan wiyete aljazau min jinsil amal kama tudinu tudani ko ma sukaɓe jonne o comprimé ɗo kadi hande wonde
kala ko wonte ñawlinde en hettoyee kala no jogi torɗen ɓeeɗo mawɓe meeɗen en hettoyee ɗum enen kadi e ɓiɓɓe meeɗen wonɗon noon wolande on yumma an no wuuri baaɓen an no wuuri ɓe jooɗiɓe ɗo kadi ko mawɓe an miɗeyde baabiraaɓe an hara ɓeeɗo no tawa ɓeeɗo fof no wuuri kono haɗa mo kala deftere heɓay ɗum mo kala faljere heɓay ɗum kono wota jaɓu ella on o duumo wota jaɓu haa ɓeeɗo mawɓe maaɗa ɓe tikkane hay si tawi woni ɗa ɓuri ɓe anndugol diine hay tawi ɗa ɓuri ɓe margol peewal e to waawa hejjida e maɓɓe yaada e maɓɓe haray ɓe wetti ɗum Allah subhanahu wa taala wasi ɓiɓɓe aadama ɓen ka qur'an Allah daali wa wassayna al insana biwalidayhi ihsana حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الله سبحانه وتعالى ذلك من وسيك يقولوا نتنك يومد فاد موء مكو بين سوى يوم مكو رونيك مستقين إدو سقين الله سبحانه وتعالى ذلك من وسيمه يعني أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير janna mawɓe maɗa ɓen yani yettan ko noon yettugol Allah ko woni e ley disposition allahu subhanahu wa taala woni e ley yamirore Allah hara jaggitali yalta yamirore makko nde wona kadi e ley yamirore mawɓe ma wona e ley feere mawɓe ma ko mawɓe ma waɗuma ɗo ƴettuɗa ha wona ɗon sa imi ka tawi mawɓe ma ɓen no faala ya wonu karmakojo e to jokka ngol lawol ha wona karmakojo fatteɓe wolante ene jogooɓe mawle to ɓenna baba e to haa wona hunde taani nani ɓetuɗaa haa wona ɗon ñeeñina si tawi woni mawɓe ma no faala ya wonu directeur jo ettuɗaa haa wona fiya wonu directeur ɓayna mbile yaagal ɓe nganndi si tawi woni a woni fiya wonu goɗɗum a wonay Allah subhanahu wa taala dali walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana kala ko dinnaniɗaa e laawol diine Allah subhanahu wa taala Allah wi mi wallete haa hewta an ardin toon sababuuji ɗi kono wota jaɓu yaltugol ele sharia mawɓe ma ta jaɓu yaltugol ele konngol mawɓe ma wota woni suka ha hulɓina mawɓe ma joni minen min susta wolande kaari joni kaari goɗɗo sustamo wolande ka suudu ɗo hay bonnuɗa ka kawtal si jaari ka mawɓe ma ko wiyata ko rante ɗon minen min susta wolande mo taw ko biro ma ko ɓey jibinuma ñande goo ko a bunini yaha an feere ma boni waɗi naaru sallllahu alih wa sallam ɓe maaki ɗikken mawɓe maɗa ɓen haysi tawi ko ɓe heefeɗɗe ɓayti o waya tippike nelaɗo nde ɓi yettuno sahabajo Sa'd ibn Abi Waqqas ɗulle ko addi yo ngal aɗo ayowa tikko Sa'd ibn Abi Waqqas ko kaawirawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo nangayno Sa'd ɓe mantomo ɓe mantoramo ɓe maaka Sa'dun khali fal yurini ahadukum khala nelaɗo maaka Sa'd o ko kawu an mo kala mo yo hollan kawu mum nelaɗo kamɓe ɓe waɗuno wonde neɗɗo teddali haa yewti kawo maɓɓe ɗo kadi tawa ko ɓe teddi haali ko ɓe maaki no jeeya e noon e jokkere enɗan teddingol mbiyenɗan mum teddina fiɓe nguure mum nelaɗo mantoreno Sa'd ɓe maaka Sa'dun haali oɗo ko kawo wanni hakkude sahaba ɓen nelaɗo maaka mo kala yo hollan kawo muɗum min ɗo ko kawo wanni woni Sa'd oɗo sahabajo tedduɗo ɓayonati l'islam Makka yumma makko nodduno mo haamuji ɓeni Sa'd o wi naam ɓe inni ene diina Muhammadu kan mi nani a naati e makka o wi yumma makko wi diina Muhammadu kan yo yamiri yo goɗɗo ɗofto mawɓe mum sahabajo wi ni ta leñande ko sukamo duuɓi 15 o wi ni nen yumma makko wi ñaw min miɗo faala ya ɗoftonange hunde wotere o wi hoɗum o wi ko ya ɗoftola yalta e diina Muhammadu kan arta e diina baajiraaɓe ma ko towɗa kon ɓeyti woni ɓe wownanimo ngol ɗo konngol ngol ɗatti e makko haa hatti o wawan maîtrise hoore makko tawi ma o jaago yumma makko ɗon ono duwa wonde e hoore neeji hay mawɓe ma dekkeroni e hoore maɗa ka l'islam ma e oro sunna mo wonɗa e muɗum ko ya jaagoɓe neeji o ɓeyti yumma makko wi neeji yumma makko wi na wonni si Allah waɗanima wonkiji 100 ay yumma makko wi sa yaltani sa waɗali ko mi wi ko mi garoto ɗaleynange ha ñande mi maayi o wi siɗa faala heɓa wonkiji 100 ma ya laabi 100 wuurita
min sa'alu wa min zukatu ba dina nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam wajji yumma makko kan leynaje ɗo o yeyta nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam yewtugol nelaɗo ko feƴƴi hakkude makko e yumma makko o yooti o fuɗɗi wolde tun nelaɗo maake saadu haccu ɗon Allah humpitilan ko feƴƴi hakkunde maɗa e yumma ma kono Allah no fikkan ma mo felude maka kambu makko Allah no felude ma saadi nelaɗo maaki ko wonnum Allah felirtalan nene a wi'i yomi yaltu diina l'islamu mi wi mi watta nelaɗo maaki Allah feliralima ko saliɗa ko yaltugo l'islam ko Allah felirma ko ɓongol ngol wownanɗa ngol yumma ma jibinde ma so wiiɗa ɓe ansude salaɓe ma yeylaami temidere gonɗon konngol Allah no felirma ngol saadi ɓoñi nelaɗo ko honno no mi warrata alqur'ana tibbi wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma honno warrata si tawi woni ɓe forsima ɓe obligima fiya accito oɗo diina fayno woodi mawɓe kadi wonɓe raɗaɓe fay koye mum fii koye tami juuɗe mano woodi wonɓe raɗaɓe ɓiɓɓe mum wiya holtintaɓe fiiɓen no ñettini sunna nelaɗo sallallahu alih wa sallam si waɗiɗo piiji mano woodi sonnaɓe ƴettuɓe tiggaji mawɓe maɓe wi en gayni ɗo fanni a ittaɗi ɗi ɓaleeji si tawi woni a heɓi opposition sifani kane galleji ko honno warrata Allah daari wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma so woni ɓe haɓima fiya accitu diina Allah tan ɗatta ɗofto ɓe few ɓe haɓima fiya accitu diina Allah wota ɗofto kono fiya ɗoftaji mawɓe maɗa wota ɗum hollu wonde ko ya yawɓe ko ya yennuɓe ma ɗum ko ya ɗawɓe ma ko ya lorruɓe Allah daali wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah daali wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kono hay so tawi woni on feppali ka nder diine kono wondir e maɓɓe wondigal moƴƴal wonde mawɗe maɗa ɗoɓen teddinaɓe no duwaɗaɓe teddinirde noon ñamninaɓe ko marɗa kon ɓoltinaɓe ko marɗa kon yurminaɓe kadi si tawi woni ɓe fewndike nokku ka nawnaji e ko nandi tata ɗi non piiji ko ɗum waɗi alay hoɗo hadis nelaɗo sallllahu alih wa sallam no filli hadis mo abdoullahi ibne masud filli o maati mi landi no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ayu l amali afdalu inda allahi taala mi landi no nelaɗo mi wi nelaɗo golleji ɗin fof ko gollal rongal ɓuri mawnude ka Allah subhanahu wa taala nelaɗo maaki assalatu fi awqatiha e riwaya muslim assalatu fi waqtiha ɗum ɗum naddanta riwayaji ɗin andi ko ɓuri moƴƴude hannde so a yotay ka l'islam e to tuugoɗa e ko selli surtout ɗe ɗo hadisaji mi yamiray en kadi enen ɓe sukaaɓe iɗen hunji piiji buyi en fiɓi kadi piiji buyi tawɗona haqiqaji heewoyi jooɗoɗuɓe ɗe yimɓe taw ko mutamassikino bil kitabi wa sunna ɓe jonnaɓe defte shi'a ɓeya ɗum hadisaji ma piiji ɓe nu andi ɗon haɗi milla hunjingal ɗo nawayi hay si ɗa hunji goɗɗum sa naniri yimɓe ɓe no wola piiji ɗa hunji wota fii ɗa hunji ta haɗu darta ɗum ka defte selluɗe defte ɗe albani en saati defte ɗe usaymin en fawzanu en yaltini defte sahih boukhari o sahih muslim darti ko ko jogiɗa ko ɗunane miɗo ndaara deftere imamul ghazali ihya ulumiddin witay ko yurmino ɗo hemo woofi goonga ara o tampi saanga goɗɗo rondi deftere fof deftere few hadiseje taw ko karmo koɓe hadisi ɓen ndaari o ɓe nangam ɗo noon ɓen anndangal few aya ton hadiseje go mo addi toon ihya ulumiddin aɗa anndi woɓɓe kay noon ko ɗen defte jogi ko ɗen waajorte ko ɗen fewnirte ko ɗen fewirte kon taw kon ko ɗaye karmo ko joɗenna hada la asla lahu ma ɗum hada hadithum mawdu ma ɗum la a'lamu lahu aslan fi ddin e to kadi haran kadi ko jogotoɗa ko ɗaɓɓitu kala ko jogiɗa yahu testa ɗum ka defte fiya henndu ko laaɗi abdoullahi ibne masud o wii hadis on ko hadis telluɗo o wii wonde mi landino nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam mi wi ene nelaaɗo won ɗum ɓuri mawnude e golleji ɗin ka Allah nelaaɗo maaki ko juulugol waɓutu fewndu makko juulugol waɓutu e fewndu makko alaa ko mawni ka Allah subhanahu wa taala e gollal ngal Allah gollante ngal o wertorta haa yewtingal gollal minni nelaaɗo si ɗum ɗon feƴƴi ko wonnu hekki
nelaɗo maaki birrul walidayn ko ɗiggangol yummay ɓe yi nelaɗo si ɗum noon feƴƴi ko on mi hikki nelaɗo maaki aljihadu fi sabilillah waɗugol jihadu fi sabilillah e jata wawa famude oɗo hadis wonde ɗiggangol yumma e ɓen ko ɗoftotoɗa yumma maɗa ma ko ɗoftotoa baaɓe maɗa ɗum no ɓuri mawnude yawgol waɗa jihadi fi sabilillah honɗum tonguma honɗum dertinma honɗum suumi haqqille maɗa ɗen ha yedduɗa mawɓe ma aljihadu fi sabilillah awɗo sahabaji ne ɓer abdoullahi ibne mas'ud o maake haddathani bihinna rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam walaw istagadtu la zadani nenaɗo yewtanno ɗiɗo piiji tati ɓe maaki ko ɗiɗo ɓuri mawnude to Allah subhanahu wa ta'ala simi landino nelaɗo yo ɓeydanan nelaɗo ɓeydani kamɓe koɓe sarruɓe haadi toon ɓe maaki wonde ɗum ɗo koyo faamini wonde na ɗiɗo tum mawnital islam banno woodi piiji goo kadi mawnuɗi waɗiɗo ko waɗi so sahabajo radiallahu taala anhu wa arda o laaɓani tageefo ngon o wi ko ɗiɗo kadi nelaɗo yewtinan simi landino ɓe ɓe ɓeydanan ɓe ɓeydanayno nan ɓe ɓeydanayno nan ɗum no tindini kadi haa e hadis mo imam muslim filli hadis mo abdoullah ibne oumar wonde sahabajo landino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni nelaɗo miɗo faalama tawtugol ka jihaadi faala tawtugol ma ka jihaadi nelaɗo daari o ɗo Allah faaminiɓe wonde ɗo no mari mawɓe si o arwi maayoygol ka jihaadi toon alaa ko dankoɓe mawɓe nelaɗo maaki a hayyum walidayka mawɓe maɗa ɓen ɗiɗo no wuuri birma e ɓen ma no wuuri ori hihi hadi so naari e façon ngo mo imam ahmad filli wonde nelaɗo sallah sallam maaki ko yahanta jihaadi ko fii ɗaɓɓugol baraji ka Allah o yihi nelaɗo maaki birma e ɓen ma no wuuri o yihi ɓe fof ɓe wuuri tawi gorko ko yiɗo yemin o ari madinatul munawwara o tawi nelaɗo maaki fa fihima fa jahid nelaɗo maaki yahu ko mawɓe maɗa ɓen tinnanoɗa Allah toon yahu tinnoɗa ko mawɓe maɗa ɓen nelaɗo yiltimo ka jihaadi fi yo yawa ko mawɓe makko ɓen ɗum ɗo wolli musidɓe joɓe tedduɓe wonde rewde allahu subhanahu wa taala kon fof wota e yeggitu ndeɗo toɓɓere mawningol fi mawɓe min janke golɓe ɗiggana ɓe jabana ɓe ɗoftoɓe helsina ɓerɗe maɓɓe si tawi woni a monini mawɗo ma hayti ko way moƴƴere wonɗa sa monini mawɗo ma Allah subhanahu wa taala itte hayti tawi koye moƴƴere wonɗa hayti a golle woni golle moƴƴere allahumma si wona ala ko farilla farlaɗo e dow maɗa wono julde farilla ma ɗum hajju ma ko nantata ɗum si tawi woni a occupike ɗum ɗon a salike jaagogol mawɓe maɗa ɓen no gasa Allah nangitirtama kono kalmo goɓɓen no fottani wonde kala gollal naafilu ngal goɗɗo jokki kal islam mawɓe makko ɓe noddimo e haaju accintineɗo mo ngal gollal so accitani ngal gollal haa mawɓe monike Allah monantomo ka woni gollude ɗon gollal ngal ɓe addi hadis min ndaare oɗo gorko Jurayj imam ahmad no yewti fi makko ka deftere makko ka musnadul imam ahmad wonde Jurayj ko neɗɗo njulaajo hari o yeeyayno ka maakiti o yeeya hannde o heɓatono janngo perda hannde o heɓatono janngo perda ñannde goo o wi tigi tigi ngeyngu ɗum naa ko lalnatani ɗum asara laayi ɗum o inni kanko o rewa Allah haa o maaya o yehi o mahi suudu waɗi étage ɗum ni tawa o ƴaway dow ton o rewa Allahu subhanahu wa ta'ala ñannde goo yummo makko ari tawi Jurayj o seera taahi mo juulande Allah mo jokki juulugol tun mo juula ñannde goo yummo makko ɓe ari fay ɓe seeni ke ɓe maaki Jurayj ɓe noddi mo tawi mo juulude o nootaaki ɓe yehi ɓe ari ɓe noddi mo o nootaaki ɓe yehi ɓe ari ɓe noddi mo o nootaaki nden ñannde o continue julde makko yumbirawo o yotaali hay hunde ɓe maakale e pus haɓe deuxiéme jour warri noon ɓayɗaranoyimo troisiéme jour yummo makko noddi mo ɓella Jurayj o inna allahumma ummi wa salati o inna Allah nene yange julde an nden tuma kala jummo makko noddi mo o wi Allah nene yange julde an nden yani ko wonnuge mum mi gessata jokkugol o suɓi jokkugol julde makko nden o ronki notagol yummo makko a yummo makko noddimo laabi tati o notaaki yummo makko duɗi du'a e hoore makko e maaki allahumma hada ibni Jurayj kallamtuhu falam yukallimni allahumma la tumithu hatta turiyahu almumisat yummo makko wi Allah
hiɗa anndi o dariiɗo ɗo o ko ɓiɗɗo an ni ko min heɓi o mi ari mi noddimo o jaabaaki ɗam mi torike mo Allah wata waro o haa hollindiraa mo e dinooɓe ɓen allahumma la tumithu hatta turiyahu lmumisat mi torike mo Allah wata waro o haa hollaamo dinooɓe ɓen ɓay o yettaaki o fewti yummo makko o nooti yummo makko sonnaajo ɓurɗo teddude e hoore makko ko aduna Allah hollindirmo e sonnaaɓe ɓurɓe jaaftude ka hoore leydi sonnaaɓe yeewi ɓe hoore muɗum juray jokki julde makko wonaali balɗe événement ngu yalti ka saare rimeji yalti ka saare sonnaajo goo no ƴetti reedu haaju makko o jindugol hakkunde worɓe sonnaajo on ɓayti o heɓii boobo on bani israila har jaɓataa fatto fewu bani israila ko ɗum ñanden darsumo mi yoti hekke dowlirde mi wi sa laari biccuuri jahiliyanko maa ɗum yimɓe wuurnooɓe adol islam goo a taway hannde ɓen no marno ɗinan ɓen no marno hersa ɓuri fewniɓe hannde hakkande ɓuyne heɓude ɓiɓɓe hara ko heɓiyaɓe ni mi terabaɓe jawwano kam ɗum wadde moƴƴa ɓeynitira baaba e makko ɗum no wadde bani israil suratu mariam mi ala yiɗitaade mi ƴetti tan min on kon ɗum no welli wonde arɓe jaɓata fakku fewu oɗo sonnaajo ɓay o heɓi taare min fof mo ɓi hoore makko ɓewi wonto ittanɗa min ɗum ndu jiigol ɗum wonto ittanɗa min ɗum adduɗa ɗum ɗo a faala e rewɓe amen ɓe nande maɗa ɗen a hollay men baaba o boobo min wara mo par ce que o yawti keero sari Allah sonnaajo miijiti haa o wi ko kammo koye ceerno en ɓe ka matowol ko kamɓe ƴettinilan duuriɗo ko toyni kalmo ko jon juurayji ɓe ari ceerno en tawi ceerno en no juulude kono ɗon noon ko ceerno en dey naa ceerno ɗumam ngel ke ceerno en tigiri woni juurayji ko neɗɗo laaɓunooɗo no imam ahmad sifori noon ko neɗɗo laaɓunooɗo kono ko du'a kon yummo makko du'i kon hoore makko ko ɗum jaabi hoore makko ɓay ɓe ari ɓe huuɓiti kaw juulata ɗon jamrudu kaw juulata ɗon ɓe wi nodde o ɓe noddi mo nootaaki jurayji kan no juula tun ɓeni heyi lancen étage ley ga o uno ɓe fuɗɗi liɓugol étage ley ɓay o nani ɗum ɗon o jigdi o tawi ɓe oyi kon ɗum ɗo waɗi ɓenni ko mene landotoɗa gaɗa kamene men landoma o wi a walan ndeena o wi ko hommoni baaba o boo jurayji wi ko honɗum wi'a ɗon ɓeni fonnaajo wi ko an woni ben makko lando tonnaajo on jurayji wi ɓay ɗum o wi ko min on ɗon mi landotaako ma ande kadi acce mi lando boobo on te boobo on timminali on tek o muuri hoore boobo mbay ko neɗɗo laagunooɗo malla subahanahu wa taala barke muɗum o landi boobo o ni boobo wi yo o wi ko on woni ben ma hadis on no ka sahih boukhari ka sahih muslim andare kadi deftere tawi sarhu sahih boukhari deftere wiyetende fathul bari moƴƴi hadis on ɗon kalno kojo mo landi boobo ngo wi boobo ko on woni ben ma boobo ko wi ko kaarejo aynoowo dammi nokkal kaari ko woni ɓen laawol kisal ko laawol kono est ce que duwaɗum makko jaɓake hoore makko jaabike ɗum ɗo kamma ko ɓe maaji imamu Qurtubi o sharhi oɗo hadis kanko imamu Nawawi ɓe maaji ɗum ɗo no holli wonde neɗɗo si tawi woni o wakkilike dewal tun o janngaali o muutoto haa o yanoya ella imamu Nawawi daru sharhu imamu Nawawi o wi si goɗɗo jokkii diina o janngaali ɓe wi jurayji harno wakkilino rewgol Allah haa kono gannal alaa sinaa ɗon si tawiino yummo makko noddiimo o waaway ɗo feetugol ɗon annda ko woni kon ɗon e mum ko naafiiɗo yummo makko nootagol yummo makko ko waajib o wi waajibi accitetaake yani sunna waajib accitetaake naafiiɗo o wi si tawno mo marnoo ganndal ko woni kon e muɗum o accayno yani naafiiɗo on o nooto yummo makko par ce que ɗum ɗon ko waajib o waɗi maalikiyankoɓe kamɓe ɓe wi si tawi woni goɗɗo no juulude naafiiɗo accay ko tawta kon ɓe yewti ɓe jaɓi oɗo hadis iɓe sharhi mo kadi mawnini fi makko ɓe wi ko ɗum ɗo waɗi maalikiyankoɓe no wii kañum si tawi woni goɗɗo no juulude naafiiɗo yummo makko noddiimo si maalikiyankoɓe landama hihi timmingol julde makko nden ɗon e nootagol yummo makko ko kon to ɓuri marde baraji maalikiyankoɓen kamɓe ɓe wi nootagol yummo makko ɗum ɗon no ɓurani mo marde baraji ɗi ko woni kon juulude ɗum imamu Qurtubi kanko wii si tawi woni si faɗi fiiji yanimo tawa waɗe julde hara ko naafiiɗo yawnu ko juulata kon tinna salmina nootuɗa yumma maɗa hay ko ɗum ɗo woni haqiqa on e ko ɗum waɗi imam Muslim mino filliɗo e hadis mo Abi Hurayra
nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki rahma ankin 3 marrat nelaɗo maaki perdi hayri neɗɗo yani boni neɗɗo boni neɗɗankako makko sahaba ɓe wi wonbo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki man adraka abawayhi inda alkibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhuli janna nelaɗo maaki perdi neɗɗo sahaba ɓe wi wonbo nelaɗo maaki kala wuuridi ɗo e biro mum ma e ben mum ma o wuuride maɓɓe kamɓe ɗiɗo kala o maayi o ronkinatugol aljanna o lutti jahannam nelaɗo maaki o perdi few oɗo hadis o holli wonde e jaga ɗoftagol yumma e ɓey o naaɗe ɗum aljanna e wi e yimɓe landutoɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fiyoɓe nelaɗo newnoɓe ɓe yaaji haat nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam matana ɓe wonde yoɓe ɗofto yumma maɓɓe aljanna no ka ley koyɗe yumma maɓɓe tawni en anndi ɗum ɗo musidɓe julɓe ɓay ko oɗon islam wonɗe ɗabbude en faala ko wonde kal islam wongol photocopie en faala ko wonde kal islam yimɓe ɓe wumta haaju yimɓe ɓe dunca ndaare nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ittiri wonto nelaɗo townuno fi yumma makko o ittiri wonto nelaɗo townuno fi mawɓe makko waɗi no jeeya janngo e darsu momi faalano takkugol ɗo ka siira yani fiyoɗo birrul walidayn ko kuutinan haa mi yewti fi mawdu on o yiigol fattani mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heedi ñande heɓe aɓe yattuno makka ɓayi ɓe yewde madinatul munawwara haɓugol julɓe ɓen ka hosbatu uhud ɓay ɓe ari haa ɓe yewti abwa nokkure wonde hakkunde makka e madina ɓe ayni no kaburu yumma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hindu binte rutba oɗo sonnaajo o yamiri yo makka acci ɓe irta kaburu nelaɗon ɓe teekita ɓe lancita kaburu yani yumma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay nelaɗo anndi ɗum ko woni makka toon nelaɗo turi allah wota keefeero faw junngo e hoore kaburu yumma makko nene aicha no filli ɗum nene aicha maaki ñannde goo mi yaaduno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haa min hewti abwa nelaɗo waɗana caaliru togooru ka ɓe wona nelaɗo naati ka togooru tawi yeeso maɓɓe ngon no mirɗidi ɓe suni tawi ɓe suni ɓe faala wullude ɓeyni nelaɗo ko on ɗum waɗi heɓi yeeso ma no mirɗini nelaɗo maaki ndu kaburu ɗo ɓe sabbi kaburu ndun nelaɗo maaki ko kaburu yumma an duni e riwaya goo mo umar abdul khattab filli wonde ɓay ɓe yehi haa ɓe yewte ko kaburu nelaɗo ɓe nani nelaɗo no wulla ɓe towna ɓe haata ngu moola nango ɓay mi yehi men sikki ko goɗɗum waɗi ɓe menni nelaɗo ko on ɗum nelaɗo may ko kaburu yumma an dun ni mi torike allah yo newnanam mi juuro kaburu ndum o newnaninan mi torike allah yo newnanam mi ƴintinano yumma an allah newnani sabaji ko ɗum wullinimi ono no selli hadis je wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe intinani no yumma maɓɓe ka kaburu maɓɓe allah newnanno ɓe intinani yumma maɓɓe allah subhanahu wa taala jaɓi ɓe torani ko yumma maɓɓe yaafoye ɗum no selli ɗon sowoni goɗɗo waɗiri noon tawi ko woni commandant ma ko woni ardiɗo ma ko woni annabajo maɗa an ko won ɗum jelkoɗa ko won ɗum weltinira ɓeɗo mawɓe maɗa tedduɓe hara musidɓe julɓe tedduɓe pour waɗi oɗo karmakoje tedduɗo maaki ɓeyɗo a cheikh mouhammad abou chouba e oɗo aya Allah subhanahu wa taala nani wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma oɗo ko maaki wonde ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni hakkunde goɗɗo e yumma makko par ce que so yewti joni yewtere siki kalngol yummal tawi e ngandi hadis je ayaji qur'an woɓɓe e joni joni wonnuno mi duwa yumma an wonno mi duwa mawɓe aɓe allah daadi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah allah ñaaliika deftere makko teddunde dey wonno woto rewo hay gooto siwonaka bo bil walidayni ihsana allah ñaaliika deftere makko yon ɗofto yumma mum e baaba en mum allah ñaaliika deftere makko wa bil walidayni ihsana yon moƴƴe yumma moɗon e ɓen mum oɗon tefu sewoni ko ɓe laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal